Papadayam, itanaal daw, upat ti pakasalitaan ti itugot mi kada kayo, apat ti bayad inadrudi iti saan ikadakel ibanad, niyam nagtulong iti uned panakabulat, panakababay, kinamnama. Umuna nila ni, mesa di virtually impaired ti babae isaan nagpadaal iti pangarap na, iti bayad ti panagadal, panagtrabaho, ken panagpasin iti bagina. Ipakita na ati kinakulan iti panatikita saan manlap iti lawag ti masakbayan, ken mabalinmet, sumanpet ti ayat iti panawan di mulayan. Ni Maria Met, adidtor iti naunit sudat ti panagkunana isaan isuna ti napatag iti puso ti ama, niyem ididimten ti sakit ken panakasapuy, ti anak, nabayad yan, nasaktan, isumet daing tinagdalinag na adaywan, naawan panangibalas, no diket napigsa ipanagayat. Ni Dento, misa ilalaki nalunod iti inuman, balkada, ken panagulbud, ket iti inayaban tinapudno maayat tapno agpauli isuna iti umno dalan, nasangat na ti mabayad yan ipanagbabawi ken ti plaso dagiti bidot na. Ket ni Dina, misa aina ikulapay imanipakangkanlain iti kamud iti anak, ket iti may sa iluha ti ina, nasursuro ti ubin ti kinapatag ti panagyaman, pananawat, ken panagayat iti pamiyat. Dagitoy drama kat saan lain pasakit iti puso, no diket manadip kada tayo, unay nabulak ti biyag, at dalata ti pamakawan, panagbaliw, ken baro ipadnanama. Dear Mr. Lonely. Bilibag madkan ka, pards. Ureawan trabaho. At dalat na kwartam. Siyempre, Apards. Sikan ati siya. Ta sikan ti guwapo. Ha? Anya mo ti kayat mo asawain, pards? Ay, awan, Pards. Never mind. Sika talaga, pards. Agibaga ka. Sa intunkuan. Never man ko naman. Bay amon ko na, Pards. Malaki de, isat mo. Ado pa'y tinakapila nga inuman ta. Ay, bayag yung lakit. Tinalokatan teruangan nanang. Ay, agyaman ka pahikit di ata inlokatan ka. Ay, no saan lana ka babain ka nagiti ka aruba. Talaga ajak ilokat tiruangan. Tauray ditakan ruar amaturog. Oh, naranggas kayo matlaunay. Ay, husto laeng kuma. Tabareng maikat day ta akin na ereng mo. Ay, salbag kakit day. Day talatan agin inom iti arak yan aramidam. Oh, that's life, nanang. That's life, di tanga. Malakit din. Ingkay ti kwartom tamaturog kan. Saan kan asumanaaw? Ta sana mariing ni tatangyaw. Oh, okay. Matungpal. Good night, Mother dear. Awawagan kay Jirabi. Ngam di ka pa'y sungbatan mo ti awag ko. Ay, pasensya kan, babe. Diyak napansin, nakasilent ngamin ti cellphone ko kahit. Naka-silent? Wano, nagiinom kayo manen. Ay. Kwa, babe. Makitang? Di mo't imbagak kan kaalikli ka mo ti aginom iti arak. Sorry, babe. Nagrigat, mate. Awan tinarigat no kayat mo, babe. Sige. Di ka madanagan. Tay karighatak nga ikatan. Ngam na Jack maikari ang maikat ko adagos. Di ka pa mula nakarupot si Kabinjaw. Da kayo latan di mapanidya away, tatang. Na, isungarod nga ayabanda ka, tapno na kadwaming agmulay ti kamutay. Oho, adamat ni nanang. Ay, nagalas kalakit din. Kasalunat biyag maun, no kasta sadut kamay. Madadail nga rin ito'y kinagwapok, tatang. Anya? Di ka lagbain. Lakit din. Agrobot kan, saan pa yung umal daw. Kinagwapo ka dyan. Adula amay. Hello, Tina, my love. Ay, pasensya ka na. Sa anak ang makaumaita. Ha? Taapay, love. Ay, kuha, adang amin aramidan mi. Rason
mon sala. Saan? Saan mat my love? Mapan kami agmula iti kamote ita. Huh. Nyakan da ito ya, bakit? Di kaya't nakit ka na yun naklatama kita. Sigurad mong lang, Uwan, my love. Mamati ka di kanyak. Tagpaiso amin nga ibagbagakan ka. Kasta ti kinapudnokkan ka. Tina, my love. Oh, nabuya mon love. Ya-insend ko a video. One love. Nag-video ak itay kabayatan ti panagmula mi. Tapno addaisen ko kan ka apam manaknak. Iti kasta, sanak apagat-atapan. Sorry nga, Roden. Love ko. Malawanan. Sa anak mo't makagura kan ka kahit. Kaano ka nga, Rod, nga umay dito eh? Abangan ninton bikat siguron. Diyak makaumay inton malam. Tani, nabanogak. Ay na. Phew! Nagkanasan. Impagarup ko gid din, nuaglangan kay tangaginom pare. Apay matanala daw ka? Naladawak Takasano? Inlipas mi pahijay mulmulaan mi itay. Basit nga minan. Alangan nga isuntulaan di subsublin mi inton bigat. Sa bagay Ang dawag mo. Istorbo matiti panaginom nga. Sungbatang gid din pards. Ang mga nuad damat na patag nga ibaganakan ka. Apay ka di, Ophel. Awan, kaya't ka lang ang makasarsarita, babe. Ay, inton bigat kanton nga umawag. Tani, nabanbanogak. Kaya't kung tagin na. Ha? Mabalin ka di, babe. Oo, sige nga, Rodan. Pasensya ka no nasingak ti panaginanam, babe. Good night nga, Rodan. Love you. Love you too, babe. Nagluluho ko kan pards. Inulbudam matan Genobiam. Kasano? Kat no istorbo. Kan sigurado, ano maamuan na amadamata nga ginom. Ay sos, agsangit manan. Anya? Ay, oo na yan. Kan sana rin ba nga maamuan na nga inumak? Tanagkariakan ko na. Nga iwasa kong taginom. Ay, sos. Day talagid din, pards. Ngayon ba yaman, parts? At ula amin. Shot kid di. Kakaiso na nga daarak. Good morning, babe. Sumra ka din iti trabaho? One, babe. Mapana ko iti paradaan. Kasta ka di? Babe. Pasensya ka ni Dirabi, Mariknak ngamin ti banog ko, Okay lang. Mawatak. Day takit ti pangayatak unay kan ka, babe. Taman nakawat ka. One, Ay, ayatan ka nga ron. Kasta akmat, babe. Oo, sige nga rodan. Tadaman mo ti papanakita. Bye, babe. Kunak man, no di mo malagip ti umay mang pasyar kanyak. Si Kamet, mabalin ayamat ti kasta. No di kan tupay makita iti may sangal daw ket kasla mataya ko ni ti iliw. Ay, sus! Manglamlam yung kamanan ako, nak. Siguro, adamanan inaramid mo, anya. Anya? Uy. Awan na niya. Sigurado ka? Awan mat. Anya ko mati aramidak. Anya ti amok nga, ada sa bali nga aramidam. Di ka mo't makitkita ka na yun. Si ka talaga. Umay ka man kit di. Kailiw ka una yan, love. Love? Apay, love. Jakmat maura yan nga iyam-am mo na kadagiti parents mo. Ha? Kwa? Wano, ibain na ka di? Gaputa bumakita ko na may diligkan ka? Saan? Saan, love? Apay ko mga nga ibain ka.
Saan to pa madlaw ti taon mo? Tanakapimpintas kan nagseksi ka, love. Kas kalaag tawan iti 30. Sobra mat da itapa ng pasablog mo kanyak, love. Agpaiso ti bagbagak, love. Iso adi mo ko mapanunutan nga ibain ka, ha, love? Oo. Di ka madanagan. Dayam amukan to kadagiti parents ko, love. Wow! Kwarta manan, Benjo. Sabali talaga ti guwapo. Ken napigsa ti karisma na. Basit lang nga pa ng pasablog ko kinibakit, Tina. Mamati mat. Patay na patay mat kanyak. Daya bakit? Ha! Amin akidawag kan ko na. Itid na matanagaw. Sos! Ay na. Kastoy ati maya tabiyag. Uray sa anak ngagtrabahon ako nak. Tada ni Tina, my love. Makla at laki din, Ophel. Tadi na namnamaan nga umayak ita dito'y pagapabangan na. Agtuktukak. Aday ta. Ata umayan. Oh, babe. Flowers and chocolates for you, babe. Wow. Thank you, babe. Umunag ka. Apaya di mo imbaga nga umay ka, ta nagluto ako ma. Si kamat, babe. Kaya't kang ngarod nga isurpresa. Makunapay ngarod a surpresa. No ipakaamok tiyo, Maiko. Si kamat, babe. Manmanutan ang makapag-date itirwar. Pasensya kan, Benjo. Amo mo't abisi ak iti trabaho. Puro kalat ng trabaho. Maawatam ko ma. Sana bale, bumawi ak to kan kaapaman ang makawayaak. Kanon to pa'y dayta? Amangan no agpatinggalaangan iti sao. Katanyang harap ti aramida. Agikatak iti trabaho? Kasta ti kayat mo? Saan mat nga iti kasta? Ngam kita kumahamot Isingitan nakmot iti oras mo, babe. Papanamanan, Benjaw. Ay kiti nakagpasyar Dahil talagpas-pasyar tar aramidam. Nungay nga tagsapul kamot iti trabaho. Sa nakasta dahil talatan pumanasyar tar aramidam. Oh? Kan nagure ka man, makadlawak Apay, sa dino ti pangalalamit ti kwartam nga usaram iti panagpaspasyar mo. Kat awan mo't panggedam, nagsadot ka man. Secret. Adal sa mo't kalukwan ngar aramid maun. Ay, di ka gar aramid iti pakaibabay na si Kabinjaw. Saan mo ka di akayat arumwarta, love? Ay, makabannog. Dito'y talatan. Mas kayat ko latan dito'y akadwa ka. Kunakmat ngamin nga agdan natan. Gamsaan mo mat ngamin akayat. May mayat no enjoy yung tapay ti kastoy, love. Detay kasla agayem talang. Sa bagay, amangan mo't no maumakan ton. Ay, santo pulo sa mapasamak day ta, love ko. Sa anak to maumaken ka. Mauyong lang ti mauma iti kasken kakapintas, ken kaseksi. Uy, wow. Layos man ang tiara ka, Pards. Siyempre, Pards. Sana mabalin ang maawanan ta. Pawagas man. Nanay, adawag mo. Ang mga no tinobiyang dayta. Ay, Pards. Di ka na tagari mabidlang tasong batak dito Sige, no problem. Hello, Tina, my love. Agtal na ka, Jason, agtal na ka. Pasensya kan, love, Saan ka makaumay ta? Adang amin bisitak. Madamati inom Aday ta ka manan, love.
babae la adagos. Kunak matasiksik ka lang ti babae iti biyag ko, my love. Salbag ka pare. Asino day jay? San ayan ni Ophel tinobiham? Shh! Tagtagari, Pards. Ay, parts. Madiday tangar aramida. Paglulukwam matan iti babae. Kun kaslad da edad na na. Saan alaeng, pare? Saan akasla? Talaga anabakitan. Anya? Ay sus! Delikado day tangar aramidang parts. Nasaysayat langan nga isinam timay sa kadakwada. Isinak tumat lang daya abakit. Ngam saan pa nga ita? Amumon, pare. Iso timang mangted iti allowance ko. Anya? Nukasta? One Pards. Galante daya abakit. Iso nga ano sakpay laeng alamlamyungan. Apay ayan nanang. Istorbo kayo matitipan naturog. Ay bumagon ka kitdiditan. Ada bisitam. Hasino aya? Ay rumwar ka. Tapno makitam. Oh, nagkatukat nga. Di yo pala ibaga no asino. Ano kaya't mo amamuan? Rumwar ka dita silid mo. Darasan. Kat itay pa'y nga gururay ka na ka. Sige nga Rod. Mabait lang. Ayan nati ko na yung abisitak nanang. Ay, si Kamat Gayam Ophel. Happy birthday, babe. Ha? Di mo kunaan analipatam akasangay mo itanga aldaw. Iwan Gayam magpaiso. Nalipatak pa'y kitin. Imbag man ta nalagip nakpay. Asus, aging ka di itak at agpaspasugnod ka pailaan. Ay, saanan? Naagasan ng tipasugnod ko, taimay ka. Mabait lang, tagrubuhatak. Intay mangan ituruar kadananan. Saanan? Dito'y latan balayo. Ada in order ko itay apagsasangwan tayo. Ay nabsugak. Ang kaslakayat kupay. Kaya kupay ko mamatgyam. Gamna, ako silap mat ninanang yaw. Babe, ingka kitaan. Ada agtuk-tuk-tuk. Asino nga tamot dayta nga istorbo iti pandangan aya? Ingka kitaanan, taayabam no kwa, tamangan tayo. Siya kaun ti mapan mangilukat itiri daw. Ay, bayan yun tatang, siya kon. Ituloy yung latan timangan. Surprise! Anyar, aramitin dito eh. Kan kasanoan na amuam adito ti balay me. Siyempre, nagdamdamagak. Kadagiti masabat ko. Apay akaslasaan ka maragsakan iti, yu umay ko. Ala, umaykan. Agawitan. Saan na mabali na makita na ka dito eh. Tapay. Basta umaykan. Nagbayad kan, babe? Babe? Anya ti kayat asawon da ito'y Benjo. Apay nga inawagan na ka iti, babe. Da ita babae. Benjo? Pangasim tina. Agawid ka pailaan. Agpalawagak, Ophel, babe. Jack in pagarup alukluk ko nak, Benjo. Si katipod nung ay ayatek, babe. Amo ti Diyos na ita. Saan mo nga iraman ti Diyos iti kalukwam? Kanupod nung ay ayatan nak. Di mo ko mamaarami ti kastoy. Please, babe. Pakawanan na ko, ma. Ikarik. Isina kong dayjay apaket. Isi naman kan saan. Awanan ti bibiyang ko. Gapot ay tamot laang. Waswasan tan ti relasyon ta. Anya? Saan? Pangasim mo, Fel. Diyak ka ba na mapukaw ka? Ay ayatin ka unay-unay. Jack itulok nga isina naklatan, Benjo. Saan ka nga'y ayatin, Tina? Sorry. Awanan bibiyang ko, no ay ayatan nakuwan no saan.
Kas iti kunak. Jak itulok asinaanak. Masapol nga ikasarnak. Anya? Iso nga imayak. Gaputa kayat ka nga isorpresa. Jak imbagbaga ama si kuugak. Gaputa ita kumakasangay mo ti panang ibagakken ka. Saan ka mabalin nga ikalaysa? Saan ka may ayatan? Nuday ta ubing, suportarak. Nagkarit ka amang ibaga suportaram. Pangalaam ko may ti pang suportam. Kat ultimo igatang mo iti underwear mo. Kat siyak ti pagdawdawatam. Ko. Kas iti nakunak. Nasken nga ikasarnak. Jak kayat adumakkel ti tiyan ko. Nga awan ti ama ti anak ko. Gong gunam. Salot ka ngayon, anak. Isumad lagayam nga dalat kwartam. Ay, tatang, tulungan da kumamot Tulungan nga. Makamu ka amang sangaw di tayo naramid mo aparikot mo. Ay, please, tatang. Jak ayat ti mga sawa iti bakit. Ni Ofel ti ayayatak. Awan bibiyang kao. Di mo matlagayam kayat nga sawaan. Apengin ka. Ay na, apo ya. Sadot ka lang arudain. Awan pa'y trabaho. Ay na. Ay. Tatang. Ay, di ka man tatang at tatang dita. Inkakit din ka sarita ni Tina. Tatulagan tayo, ti parang kasaryaw. Salbag ka. Dear Mr. Longley, Nakaluto akon. Ayabamon ti amam, tamangan tayon, boy. Anya tinaluto ama sida. Ada di taparyok anak ko, kita umon. Kamuti? Ay, day tamanan ti pamigat tayo. Saan ngayon napoy? Ada na bati nga inapoy idi malum kalman, ngem na bang lesmet ngamin. Anya? Anusan tayo pailaang ati mangan iti kamote. Ken, day taugot na. Isun ati kanon tayo. Anya? Oh, impala daw mo tan ijerwar ti pinggan. Ay, unay kan anak ko. Buisit ti kastoy abiyag. Una yun ti kastoy akasasaad mi iti biyag. Anto ti plataw. Napidot ko nita paraangan. Lakay. Ay na. Kanya kami tinapasama kaya. Apa nga impala daw ni Boy. Di na nga rod magustuhan ti insaganak apamigatan tayo kuma. Kanya, Kamuti matlaang ngamin ti adamula tayo lakay. di kalakad nga minin na panimutang iti bagas di Tersina. Umutang tayo pa'y laang. Kat adamot dayta mabalin tayo akanon. Saan nga rod akayat ni Boy nga anak ta ti mga niti kamutay. Lakay. Ala, sikan ti mamigat tay nakumutang biit iti bagas ang may lutaw. Rina, nakitam ka din ni Manong mo, aboy. Aday jay turod ang nakitak itay nana. Ay, mabalin ka din nga ibaon ka. Ay, sige lang nana. Ibagayaw na niya ti aramidag. Ay, bapan mo man ayaban balasang ko. Ta, ibagam nga umay mga anon. Addan in na po'y. Ay, wen nana. Anya tinaluto asidan tayo, nanang. Ay, nangigisak iti pitsay anak ko. Ta, isumot ti addaan nateng. Jakayat. Sidayo lang dayta. Ne, apay, di mo amu ayaan na sustansya tinateng asida anak ko. Jak nga rod kayat, nanang. Boy, anak. Kaya di ka mangan. Natengmet ti sidan tayo, tatang. Jak kayat. Apay nga min bakit? Kunakmat amapan ka umutang iti masida. Mabay na karod nga umutang manen iti Tersina, lakay. Insukat mo lang kuman aday tanateng iti dilata. Napan kaimutang iti dilata ang masida, lakay. Wanin tapno makapangan ni Boy nga anak ta. Day tatirigat na kat, tapam panuhinuyam tumot ngamin. Kanya, Surutom mo't ngamin amin na kayat na. Iso day jay, narwamon. di na. Bariton ti anak ta.
Ngam kasta pa'y laang ti aramid na. Kasano kat masyanak mo't iti anak ta bakit? Nakalit ka di amin ng abagas ti kamuti amulat talakay. Talo asa ko amin kinakalay bakit? Ala, mapan mo nga rod ilako ijiil eh. Tapno aday gatang mo iti bagas tayo. Wain bakit? Mangsapulak mo't iti pakitang danak. Ta isupay nga yung maigatang mo't iti masida. Agan anos na pa'y lang ita bakit? Sigun mo takas talakay. Hintun sumarunaw. Sakto ka nun ti sumublat amang talon iti suksukayan da mang damyan. Ay, nasayaat na rod ano kasta. Kuna ni Doña Carla, mapan kayo kanu itamat laang ijebalayda, nana. Ha, imbaga na day tarina. Wen, nana. Day, apay ka no. Saan namot nga imbaga no apay, nana? Ay, ala, sige tama panak ka rod ijay. Katagyaman akan kabalasang ko. Awan anyaman na, nana. Nagtungpalak laang matitibilin da. Naamwak ngagsapsapul ka kano iti pakitang danam din. Ay, wen, pudno day ta, Doña Carla. Iso nga inayaban ka, takasapulan mi ti aglabad ito'y balay. Ay, wen, Doña Carla. Kayat ko. Tinas ka na adapang gadak itang aldaw. Kasapulak pa iti agdalos, di taminuyungan mi. Ay, kasta ka di. Ayabam ti anak mo, ta iso ti agdalos. Ikaten na dagiti nanggango asang sanga ti kayo. Kentriman na dagiti bulbulong ijay. Ay, wen ano, kayat nalakit di, Doña Carla. Pagtrabaho nyo nga min ti anak yo, tapno makasursuro, di na. Ay, wen, sige. Dua kami to nga umay ditoy, Doña Carla. Boy, anak, kayat mo ka dito umay makitangdan. Sa dino ko ma, nanang. Ijay balay da, Doña Carla. Anya? Agtrim ka kano kadagiti bulbulong, ken agdalus ka iti minuyungan da. Sige nanang, kayat ko. Barang no makasidatan tumot ija iti naimas. Anya? Sigurado, naimas to ti sidan tayo iti balayda, nanang. Ay, una yan, anak ko. Di kay tumot ngamin makagatang iti naimas asidan tayo. Ay, kat ano sama, anak ko. Takas kada kami laang mo tinatumpo nga managanak mo. Nangalam ni tabangus kan karne ti baboy bakay? Inutang ko lakay. Bayadak to inton maalak titangdan ko kani Doña Carla. Saan kayo pala anapan nakitangdan? Imutang kad. Uwan tapno adamot si daan tayo. Nang runa ita atama pan kami mo't makitangdan kan ni Boy. Imbag man, takayat ni Boy ti sumurot kan ka bakit? Ay, kayat na mo't lakay. Kan imbaga ni Doña Carla, naskan kano nga isurot ko ti anak ta. Tapno masursuro na mo't ti agtrabaho. Ala, lamsuga ka. Naimas ti sinda tayo a karnet baboy. Nadasagpaw na anatag bakit? Naimas kami no adasagpaw na anateng lakay. Ay, di pa nalpas ni Boy. Mangmangan pala ay. Anak, amangan numala daw ta. Di ka mo't agbaybayag amangan Ay na, didak ka didagdagan amang mangan, nanang. Nay. Anya ti aramida mo. Paigid ng tinatang iti pinggan. Na, agsida ka mo't ay itinatang anak ko. Diyak kayat. Karni ti kayat ko. Amumad adi na kayat tinatang. Apay ngamin ngayon, sagpaw mo pa lang amin bakal. Anya? Umay kayo, tamangal daw kayo mutan, di na. Ay, wan, Doña Carla. Ayabamon ti anak mo. Tagsango kayo amangan iti lamisaan. Ay, wan, Doña Carla. Agyaman kami kada kayo. Awan anyaman na. Basta siya, pakanek dagiti tangdanak, di na. Ay, anyamatan. Nagadumatan tilawak na dahito yung masida. Sida amin tada di tamalukong mo anak ko. Diyak kayat, nanang. Di mo ipapaigid di tapinggan mo Nakababain. Tay papilit yo. Diyak nga rod kayat. Alangan mo't nga isublim dahi ta ni Doña Carla. Apay ngamin na sublinda.
ipagandakit di iti aso da. Ay na, talaga adi mo amo ti maisuro ako nak. Agsidsidaak ayamat iti natang. Sursuro mo't anak ko ti agsida kadagitaan nateng. Ala, agpalpa kayo pa, itasya akong ti makaam mo itinanganan nyo. Da kayo nga ron ti makaam mo, Doña Carla. Madamdamalaang ituloy yu ti trabaho yo. Ay, uwan, Doña Carla. Ha? Ne, apay. Di yu mo't pinagan-ano ti sidaan nyo. Di yu ka di kayat. Eh, pasensya kayon, Doña Carla. Saan akayat ti anak ko? Anya, ay sayang. Ha? Di yu ar-aramiden ti kasta. Taado dagiti mabisbisinan. Nagasat tayo. Tadapay kastoy amakan. Isursurok nga ron di anak ko nga agsida iti nateng. Ngam dinak mat ipangag, Doña Carla. Anya. Di mo kaya ti agsida iti nateng, boy? Sayang daytoy. Saan, Doña Carla? Sa anak anarwam? Anya nga rod ti sidsidaem. Puro karne? Mala, mabitla nga rod. Igatangan ka iti puro karne amasida di tapakanan. Ay, saanin, Doña Carla? Nakababain mo't kada kayo. Wan ata di namot gayam kayat ti agsida iti insaganak asidaan. Saanin abali, Doña Carla? Anya, mala, igatangan kalaangan iti naimas asidaem di takarinderya. Wano, saanan? Sumungbat kamot ngamin, boy. Uray saanan, Doña Carla? Anya ngay nga rod ti pamigsam nga agtrabaho. Si kamot nga idina. Doña Carla, Surwan yung amin ti anak yung agsida itinateng. Tadikat puro karnila ang tikayat na asid sidaan. makitam ti imbunga ti aramid mo, anak ko. Diyak kayatan ti sumurot pa'y kada kayo ijay, nanang? Dakalkan, ngam ati mo pa'y basit nga ubing. Nabay nanak iti husto, nanang. Diyak lakuman simursurot kada kayo. Nana, agpaiso ka di? Saan ka nung agsidsida ti anak yo itinatang? Ha, nagkuna iti dayta, Jenny. Nangag ko ngamin apagsasaritaan da ijay karinderya, Nana. Anya? Kat binagbagaan ka nun ni Doña Carla arumbeng nga agsida itinatang. Ay, uwan, pudno dayta, Jenny, balasang ko. Nasayaat mo't no siyak, agsidsida ak itinatang, Nana. Ay, mayat nga rod, ano kasta, Jenny? Wen, Nana, iso ano mapanak iti sabali abalay? Uray anya anatang ti ipasango da. Si daek Nana. Ay, naimbag ka pa'y nga rod, ano kasta, Jenny? Pagsasaritaan damot ka no di anak talakay. Anya, Imbabay na kami ti anak tayo tinapanan mi abalay. bakit? Kasanumot ngamin, inruam ta pagsidaan iti kayat na. Kasanaw, kat saan amangan no awan jay kayat na sidaan. Kapilitan nga isapulan Ay, adulakat nga rodon tinagkumkomentaryo maipanggap iti anak ta. Anyat kunada aya. Saanan ang masapol pa'y nga ibagakan ka, lakay? Sa bagay, no makapasakit tinakamot lang, bayam nga rudan baka. Ay, kamote ang nailing tamanan ti insaganak akanan mi ita. Sapay ko ma, tasaan manan nga ipala daw ti anak mi ti plato na di taruar, no makita na kamote daytoy. Ay, no apay ba't ngamin, amarigrigat kami. Nanang. Apang agluluha kayo, nanang. Awan anak ko. Makalwaak lang iti kasasaad tayo. Ha? Aganos ka, anak ko, tanaibus man ang tibagas tayo.
Bagas laang ti kamuti ti pangrabyan tayo ita. Nanang, Sana bali, tainton bigat. Masapa akto ama panagsapol iti umutangak iti bagas ken masida anak ko. saan nanang? Maanusa kun ita timangan iti kamote. Di ka agdanag nanang. Sana kun nga agpili iti makan, ken sida dito'y balay. Gaputan akamiris ako nanang. Ha, boy anak. Maawata kun ti sasaadan tayo iti biyak nanang. Isu apakawanandak ko ma. Ay na, agyaman ak anak ko. Agyaman ak ta maawata mutlaang ti kasasaad tayo. Wen, pakawanan ka, boy, anak. Agyaman ak launay, nanang. Dear Mr. Lonnie, Lenny, iha, itata nakapasakan iti board exam. Anya ti planom? Agtrabaho ka ka din? Wen, mama. Agkasapulan ti pagadalan ang nagisuruak iti practice teaching for visually impaired. Iso apadasek tagaplay ijay. O sige nga rod. Inton bigat matlaeng kuyugan ka amapan iti pagadalan. Nakasagana ka din dagiti papers, akasapulam. Wen, mama. Uray saan da ko nakuyugan. Kabailak matiag travel ang mapanijay. Agina na kayo langan ka ni Papa dito'y balay. Kakaysuna nga awan appointments yo inton bigat. Pakaragsakan mi unay. Gaputa dito'y apagadalan tinapilim apagisuruan, Lenny. Agkasapulan ngamin ti sped teacher akaskan ka. Nang runa ka dagiti visually impaired students. Pakaragsakak mat. No mapili dak akas maysa kadagiti agbalin a maestra dito'y pagadalan, Sir Nestor. Kayat ko ngamin atalaga ti mangisuro kadagiti estudyante akas kanyak. Kayat ko mat nga agbalindan to a successful iti biagda. Nakitak ti school credentials mo. Kat mayat mat dagiti gradom. Kat sigun iti cooperating teacher mo. Ken kastamat kan kadagiti daduma pa at teachers ditoy. Nakunada nagagat kang agisuro. Nga uray agprak-practice teaching kapaylaan. Ket gapo iti dayta. Mabalin mo ti mangrugi nga agisuro dito'y pagadalan. Ha? Agpayso, sir? Mangisuro akon? Wen, mamati kami iti kabaalam, Lenny. Ket sapay kuma, taado pa'y dagiti estudyante a matulungam. Wen, mama, papa, naawatak iti trabahok ijay pagadalan. Mabalin kun ti mangrugi inton umay alawas. Ay, Kurt, congratulations, Lenny Iha. We are so proud of you. Pudno dayta, iha. Adda kami lapta dito'y kan ni Papam amang suporta iti anyaman akayat mo. Agyaman ak matunay kada kayo, mama, papa. Uray no kastoy ti kasasaad ko. Saandak nga imbain nga anak yo. Adda kayo lata ng suporta kanyak. Saan ko ama tungpal dagiti arapaap ko? No saan aga po kada kayo? Unay matanday ta kinagagat mo iti trabaho, Lenny. Madamdaman ton nga ituloy mo, ti panagaramid mo iti individualized education plan mo. Panagmimeriendan. Asideg ko na malpaster aramidag. Umuna kalangan nga agmerienda, Joanne. Mapanak tulangan ija kantina. Kabailak mo ti mapan ijay. Amangan nga minukalaat nga ag-check ni principal kadagiti IEP. Kat saan ko pa'y analpas. Saanan? Orayon kan, friend. Kanayon kalatan nga agmay-may sa amap-mapan ija kantina. Kasano? Kanayon mat ngamin nga dakadwam amap mapan ijay. Saan laday ta? Agigiddan kayo pa'y nga agaw-awid. O di ag-boyfriend ka matan. Iti kasta, adamot kadkadwam amap mapan diti pagadanan. Among friend, oray no saan ka makakita? Napintas ka. Saan laday ta? Nalaing ka pa'y. Iso nga imposible nga awan ti lalaki ang ma-inlove kan ka. Awan pa'y dayta iti planok, friend.
Naragsakak iti biyag ko. Nga uray no single akpay lang nga aging gaita. Nga uray no 25 ti taon ko. Nasaya at mat, ta nakasangpot kan di ti apartment mo, Lenny. Di magasak laeng, gaputa kayat ka akumustaan. Ada nga min business meeting mi kan ni papam. Apay adi yung imbaga nga umay kayo dito'y apartment ko, mama. Gimata nga kumay iti merienda tayo. Kalaat nga min tiyo umay mi ditoy. Agawid kami mutla adagos kan ni papam. Amangan nga min numarabyan kami, no dito'y kami pa'y amangan. Amumeten, medyo adayo pa'y ti balay tayo. When gayam, adda imot mi ag groceries. Si kantula ang ti mangisimpa kadagi jay. Adda laeng iti lamisaan. Sige, mama. Ket agyaman akta nakapasyar kayo. Inton weekend, agawid ak ije balay. Tapno agkakadwa tayo man. Good morning, sir. Apay ka di apapaaya bandak diti opisina yo. Lenny, saan ka ding adda planom nga agmasteral iti universidad ang nagturpusam iti kolehiyo? Uwan, sir. Isu na lang tagurnungak pay. Gaputa kayat ko asya kung ti aggasto iti panagmasteral ko. Bilibak at talaga iti determinasyon mo. Talagang araramidam ti amin nakabaalam, tapnula ang matungpal mo ti arapaap mo. Anya nga ta, no padasam ti agenroll para iti masteral. Anya nga iti amom. Ang mga numaikan ka iti discount iti tuition fee. Kaya mga numabalin mo pa iti mangisuro iti kolehiyo. Si kanto ti kaunaan a visually impaired instructor ijay. Panunutek day ta nga imbagayo, sir. Talaga nga min akayat kumatlaang ti mangisuro iti kolehyo, iti universidad a naggapwak. Si kalatan ti makamo, Lenny, iha. Mabalin mo lata ti agenroll iti masters no kayat mo. Wen iha, di kagdanag. Taikanda kalata iti allowance mo. Uray saanan, mama. Adamat trabaho. Isu sa anak adagos a nag-take iti master's degree. Gaputa kayat ko pa iti makaornong. Tapno saan kayon nga gastos pa'y para kanyak. Ngam kayat dakalat tatulungan. Urnugam ket niti sweldom. Iti kasta, andala ta maaramat mo no kas niya nga agkasapulan ka. Bayan na kamilat ta kumakalima amang tulong ken ka, iha. Ken no mabalin, dito'y kalaangan balay nga agnaed, kabayatan ti panagmasters mo. Iti kasta, kanayon da ka amakit kita. Sige. No day tati ko nayo, papa, mama. Kat agyaman naklaunay ititulong yo kanya. Lenny, ada maangay a programa para iti Foundation Day diti pagadalan. Katamong ka di, no asino ti Maysa kadagiti guest speaker? Asino, Joanne? Ti Maysa a visually impaired a cum laude iti Maysa nga universidad. Ha? Kasta ka di? Mayat man, taiso tinapili ti pagadalan nga guest speaker. Iti kasta, ad-ad pa'y ang ma-inspire dagiti learners tayo iti panagadalda. Naku nampay, kan saan la dayta? Sigun ka ni Sir Nestor a principal tayo, maysa kanon nga instructor dayjay, iti maysa nga universidad. Iso asi ka friend, ituloy mo ti agmasters no talaga aday ta ti planom. Anya ti ammom? Amangan no agbalin kan tumat nga instructor, akas iti guest speaker tayo. Agyaman una iti tulong yo anang organize iti school program tayo para iti Foundation Day, Lenny. Talaga nalaing kayo kani Joanne ako teacher mo. Agyaman kami, sir. Saan lang ada kami kani Joanne? Uray dagiti daduma pa ya teachers. Ket nangag mo ka diti speech ti guest speaker tayo. Ti padamat lang nga visual impaired. Wen, sir. May ati speech na. Uray siya kat na-inspire akmat, sir. Ket nakapagdesisyon ka din para iti panagmasteral mo. Wen, sir. Iti saan nga agbayag?
Ag-enroll akon para iti masters. Kalpasan ti panag-masters ko, padasag tumot ti mangisuro iti kolehyo. Iti kasta, ad-adupay dagiti matulungak nga estudyante. Ket agyaman naklaunay iti suportayo dito'y pagadalan, Sir Nestor. Kapaya di mo yung magbaga ka na kami kanima, ma'am. Ngay tagaya man ti panag-enroll mo iti master's degree. Iha, iti kasta. Nakaduan na ka kuma. Sana bali, Papa. Kabailak mo ti mapan iti universidad. Kan willing to assist mat dagiti staff ijay. Iso asaan kayo nga inisturbo pa'y kan ni Mama? Dahil ta kadila ang timaka po. Amangan mo't no andan mangkad kadwakan ka, ngam ilimlimod mo lang kada kami. Ibagam tipod no, Maria Leonora. Ni Papa Hamat. Imbalikas yuman ang tipudpud no anagan ko. Awan ti sabali amang kadkadwa kanyak, Papa. Promise. Saan ko pa'y akayat ti ag-boyfriend? Awan rakas na no bilang. Basta lakit niyam ammum ka na kami, no asino man na ita. Wan ka di, Papa. Ay, wan gayam. Saan yun napagdanagan ti tuition fee? Gaputan na bayada kon. Kung naklakit din, ag-resign ka dito pagadalan, Lenny. Malidaya naklakit din o bilang tapumanaw ka. Sa anak apumanaw, friend. Agtrabaho aklat ta ditoy. Imbag man, takabaalam lata ti agtrabaho, nga uray no mangisursuro ka. Kasla naglakalatakan ka, nagiti trabaho. Wen gaputan na ragsakak iti kastoy nga aramidag. Nga oray sa anak makakita. Believe ka talaga kan ka, friend. Ikaw na talaga. Papa, Mama, good news! Naawat kas instructor ti universidad a nagturpusak. Oh, pudno ka di dayta, iha? Oh, may sakan nga instruktor. Wen, Mama, may saakitan nga instructor para iti special needs education course. Congratulations, iha. Gapo iti kinagagat kan kinaanos mo nga gisuro. Inot anatong palmo na iti arapap mo iti biyag. Agyaman akmatunay kada kayo, Mama. Papa, gapo iti suportayo kanyak. Isuan na tungpal ko dagiti kalikagom ko iti biyag. Anya ti kunam, Joanne? Saan ka makaumay dito'y coffee shop ngayan ko ita? Saan, friend? Kalaat namin ang nagawis ti boyfriend ko iti kasangay ti kabsat na. Isong agmay-may saka pa'y laang dita nga ag-relax, ha? Anya ti amom. Amangan no adama amom dita. Sige, friend. Bye! Hello? Hello? Naglokon day dya agayam ko. Inidapnan? Dindo, anak. Adamot gaya may sa customer a visually impaired ito'y coffee shop gayan ta. Ha? Adala ang iti may kado alamisaan. Madlaw a professional. Kaputan na ka-uniform mo eh. Kasta ka din, Alan? Agmay-may sa kani? Wan, madama nga agkap-kap eh. Titimak na. Mabalin niyo mo't nayaban dito eh. Iti kasta, ma'am, amok mat. Wan, Kantap no at dapay kadwa tayo dito na misaan. Oh, sige. iso dahi tati nag-guest speaker idi iti public school pang isursurwak. Tinasayaat. Umasidagak kadakwada. Tapno saanan ang mabain ti inana kanyak. Nalaka lang ang mabirukak ti lamisan nga ayanda. Gaputa asidaglaang dito'y ayan ko. Si kagayam ti may sa karagdi teacher si ti pagadalan anang imbita kanyak nga ag-guest speaker edi, ma'am. Ay, Lenny, sir. Lenny, tinagan ko. Ayun, gayam. Agmano akada kayo, nana. God bless you, balasang ko. Siyak ni Marisa. Nana Marisa ko namlatan kanyak. Agam mo kayo gayam iti anak ko. Familiar kami lang iti tunggal may sana nang. Gaputas siyak ti nag-guest speaker iti Foundation Day da idi iti pagadalan. Nice meeting you again,
Ma'am Lenny? Maragsakan nak matunay ang makamam mo kada kayo, Nana Marisa, Sir Dindo. Ano kayat mo? Ituloy mo lang ang agkapi dito ilamisaan nga ayan mi. Iti kasta, makapaginistorya kayo pa'y adwa. Siyakla ang ti mapanmangala iti order mo, balasang ko. Wan Joanne, naira na nga da ni Sir Dindo iti coffee shop nga ayan ko. Idi saan ka ang natuloy nga imay. No kasta, nagsarita kayon iti personal? Wan, saan laday ta? Naamamok pa iti inana. Oh my! This is it, Lenny! Magkaka-love life ka na, friend. Agtal na ka man. Noan nyo na ditan tibagbagam. Magkaka-love life nga ibagbagam. Kat saan mat anagaram kanyak ni Sir Dindo. Agyaman kami unay, tapinat ganyo ti imbitasyon mi. Nga agsasango tayo amangan dito balay ita. Taawan ti trabaho yo kan ni Lenny nga anak mi, Sir Dindo. Kastamot ken ka, Marisa. Maragsakan kami unay iti asawak ang makaamam mo kada kayo. Pudno na ita. Kahit sapay ko mata maulit to na ito'y abanding tayo. Oren sanda ko nga awagan iti Sir, Ma'am Carmelita, Sir Fernando. Dindo, kung ayalangan kanyak. O sige, nukastati ko nam, Dindo. Agyaman kami, mat. Iti panangimbitayo kada kami dito'y balayo, ma'am. Sir. Anya amam ken Sir. Awagan na kami lata ni tinagan mi. Kaputa manipon ita. Awanin sabsabali ka na tayo. Wan mat nga min, Nana Marisa. Di kayo kumagbabain kadagiti dadakkel ko. Kasla istrikto dalaang ngam nasisingpet da. Uray si ka Dindo. Relax ka laang. Uray no saan ka makit-kita. Marikrik-nak akasla mababain ka kadakwada. Relax ka kadilaang. Wan mat nga mintin do barok. Awan tirong ba nga pagbainam ka na kami? Amom ka di? Naragsak ti anak mi. Nukas niya nga agis istorya iti may papankan ka. Di pa pahamat. Nakuna pa'y as si kakano ti inspirasyon na iti biyag. Isano bilang ta planom tagdaton iti anak mi. Di mon baybayagan. Kaputa kayat na kalaunay nga agbali na parte ti pamilya mi. Anya? Dear Mr. Lonely. Bakit? Masapa tayong tunbigat. Intagabutan di manita ang mga noon-unaan natan tumanan na iti utot nga agkali. Wen lakay, may mayat no masapat ha, tasaan unay anapudot. Sayang. Noad-ado ko matinay mula, nagsayaat ko ma. Kumaa, hangam sana balin Pagbalinan tan abin iti dadduma, ta iso ti umula tayon to inton sumaruno. Uwede na. Talaga kasta ti aramirin tabakag. Umunakan nga gawid bakay. Mahala ka dita na puros amani iti ilingtam. Wen lakay, Mangisupot kamutan iti idagas mo diyan dananan. si kanton ti mangidagas. Idagas munton. Sa anak ka lumabas injay, tadagasag pa niya tarakan ko anuang di tabangir. Ay na, adon tumanan ang maibagbaganan. Anya ko matibaga na nga, kat iso lang arodan ti idagasan. Alakit din, mangisupot kan. Kunak no awan tao. Adda kayo matgayam diti malikodan ti balayo, tatang. Apay aya. Adda ngamin idagas ko kuma amani. Nagparot kami ngamin itay. Kunak no awan kayo. Taisabit ko kuma ijaayan ti balkon. Manungay ti bayad na day tamani. Ay, saan ko nga ilako, tatang? Ited mi apang ramanan nyo. Ay, saan Agure ka, tenak mangala di taunag ti pagbayad ka. Sa anak mo't nga agdatawat kahit. Mabitlaang. Dayto, yan ti kong kunakad. Imbagak lang arudan asaan alako. Ay, pumanawak ng laangan. Makamuditan, no ibaga na abastusak.
Tadyak man la inuray ang nagsubli. Tapno agpakada ako ma. Kunak namin asikat ti mangidagas ijay mani. Apay aya. Imbagak lang arudan asaan ko nga ilako. Ang ipilit na pa'y abayadan. Kahit inawat mo, di ibay bayad na. Saan Anya kumatga po nga awatak nga iti ibay bayad ni tatang. Diyak amo No anyat makunkunana. Tapi manawak, ajak nagpakpakada. Ay, kahit nagpakada kalata ko ma. Iso nga rod api manawak latan. Tano inuray ko, ay impilit na nga impabul sa jay kwarta. Kasangay ni tatang inton kanikadwangal daw. Sigurado nga agluto iti pagsasangwan tayo. Da kayon tulangan kadagiti ubing ti mapan. Tapay, di ka umay? Damagam pay lano apay. Kat amumat adinak kay kayat amanugang. Ay, napakit. Awatem latta ka din ni tatang. Ad-adang adama kunanakin ka, no si kanto lang ti awan ijay. Natangsit kunanan tumanin. Makitan to lakay. Numayat to ti aldaw ko. Umayak Angam numadi. Da kayon tulatan kadagiti anak ta ti mapan. Ay na, si kakit dimet mare. Awan no makipin natangken ka kini katugangam alalaki. Ad-adadi nakakayat ako nam. Sa anak mo't makipinpin natangken. Liklik-likak lang ti pan nakapasakit ti riknak. Ay na mare, ingkantuki di gumatang iti irigalom ken ni katogs mo. Tabareng maayayo. Sigurado nga ikumparanan tumanen iti gatangan ti may sapay amanugang na. Si kakit dimet, apay ngamin nga un-una ay ati mapasamak. Aday ta. Nakagatang akong iti regalok kan ni katugangak enton birthday na. Ay, sapay la kumaa. Tamagustuan na ti ginatang ko apara kan kuana. Jay paborito na akulay ti innalak. Ken addapay kalugong. Awan mo't siguron tinalipatak. Agawid akon. Anya nagtaawit mo bakit? Dayta nakasupot iti blue. Iregalok ka ni tatang. Dayta may sa condiments ti kargana. Ken daddo mapay amasapsapol iti kusina. Ay, gusto nangalakan iti irigalom ko ni tatang. Wen lakay. Barang ano magustuhan na. Ken barang maayayo kanyak amanugang na. Kat kay kayat naktumatan. Happy birthday, tatang. At titirigalo kada kayo. Iti sumlatan di talamisaan. Happy birthday, tatang! Ay na, pasensya kayo, no naladaw kami ti asawak. Adamin imay itay di balay. Ay na. Wan ka di anak ko. Ay, regalom ka di kanyak dayta. Wan, tatang! Ay na. Agyaman akbalasan ko. Ay nan, iyag mo nga rudan. Magagara na kamang lukat. Ay Taga nga ipadlaw ni tatang adi na pagan-ano ti sagot ko kankwana. Himpaibati na ikilamisaan. Idinto ta excited ang mangawat iti regalo ni Nelly. Apay anak kaul-uli magkabakit. Itay pa adi ka matagtagari. Nagmadila ngamin tiriknak. Apay aya. Agasam. Di man la pinagan-ano ni tatang ti insagot ko kankwana. Naday ta ka man ako nak. Makumikom la itay Saan na pa'y ama sa paraluktan? Anya asaan? Apay nga rod alinuktan na adagos ti inted ni Nelly. Ket, umanay la day ta na pagkaskas ta amon. Anya kan aya bakit? Nimot anti Susana dahi ta masabat ko. Aguray ka. Apay
Akas lamot ti inregalo ka ni tatang day suot na at t-shirt. Weno, kapadpada na laang. Auntie, nagmayat mo tinday ta t-shirt mo? Ay, wain balasang kaw. Inted man ni katugangam alalakay. Ha? Kasta kaya, auntie? Ay, wain balasang kaw. Saan na kano akayat? Isungay padawa na kanyak. Ay kat iso May mayatin nga agpaiso. No ipadawat na no di nakayat. Tadi kat saya. Apay akas lamas siluan day tasungo, mare. Masurunak ka talaga, Mare. Apay, anya ti pakasuro ng mareng. Nasabat ko ti kaaruba da tatang. Nakita ka kaparehas ti bado na diyan regalo ka ni tatang at t-shirt. Iso naging dadamagak. Ay, saan namot gayam akaparehas laeng? No di kat iso talaga day jay. Anya? Anya matan jay katugangak. Di naman lain consider mat ti marik na kitikas jay nga inaramid na. Bakit? Saan ko mga umanalita apang kuram ka ni tatang? Bayang, nakasaritak to. Anya pa'y aga po ang kasaritam. Saanan? Ang mga nuad at dalang adi na kayat amanugang. Pasensya amlat ka din. No apay pa'y lang amin arinigaluhak. Ay, babawi kon. Nagrigatan aya talaga. No saan da ka akayat tinakaikamangam. Mangruhi ka man na kunak, bakit? Agpay sumat Sipod pa'y didak kayat. Gaputawan nagadalak. Unawan adal ko. Sa anak akas ka ni Nelly adi adal. Iso paborito ni tatang. Tanggap na tanggap. Ako na da iti Tagalog. Ang nalahos to maladay tan, bakit? Di man lada amay ramraman mon. Pudnumat Dayta ti rason no apay nga aging ga ita. Kat di nakayat amanugang ni tatang mo. Abay, nasakit ka numot tinakam mo. Gaputin padawat ko yung t-shirt ngayon regalong kanyak. Kwa, tatang. Mano ayat ipinanggatang mo, tasukatang. Day talakit din di pagsaksakit ang tinakam mo. Ibagam, numano, tasukatak tinggatang mo. Saan mo't ajay ng gatang ko ti pagsarsaritaan ta? Oho! Alakit din. At iti isang aribaw. Nanyak hindi ngamin agapuan ang gatang kapailaan. Kadyak mo't kinid daw arigalwan na. Berto, anya nga ta no umakarta yun ije lugar mi. Ha? Ne, apay panunod mo na ita? Pampanunutak lang amin. Isumot lang asaan kami nga okay kan ni tatang. Mamayat sa laangan no madayo tapay laang. Ngam amumet nga daditi ti pagbirukak. Ngam, Ano samlatan no anya ter aramida ni tatang? Mamati ak agbaliw tumot lang ti panakilangan nakin ka. kaanon tupay. Amangan no kumarkaro pa'y ti kinaalas ti trato na kanyak. Ne, itaman pa'y ka umawag ni Bayaw Lari. Anya nga katibagana. Hello, Bayaw. Hello, Ipag. Pasensya kan may turbo ka. Ne, apay ka di, Bayaw. Kuang amin, Ipag. Imawag ite ni tatang, kat masakit ka no. At dapat trabaho mi kanimanang mo neli. Numabalin kat sikapay lang ti mapanmang kita kan kuana. Ha? Diyak mabalin a panawan ni Nelly iti trabaho na. Isu apangasim ka din Uno, ibagam ka ni Berto. Sige. Kita agto inton madamdama, Manong Lari. Apaya si Katibay. Kaninel tinawagak. Saan ang makaumay ti di adal amanugang nyo, tatang?
Kada trabaho na. Kastamutan ka ni Manong Lari. Iso nga ano sandak ang mga sikaso kada kayo. Saan na bale, tatang? Taumay to da Manong Lari inton rabii ditoy. Iso ti kadwayo inton rabii. Mala. Gawit ka nga ro din. Diyak ka sa pulan. Ti, panangasikasom kanyak. Saan ang mabalin, tatang? Mayat kayo man wenno saan, bantayan kayo. Kan may isa, kinasaritanak ni Manong Lari ang mangaywan kada kayo. Iso apasensya kayon, tatang. Sa anak pay lang nga agawid. Tatang, anya ti kayat yu asidaan? Awan? Kunak lang nga ro din nga. Gawit ka. Mangan kayo pa'y sakbay nga agawidak. Ibagayon no anya ti ilutok asidayo. Tapno makapangan kayon kat makaawidak meten. Inkag prito iti bangos. Day talaang. Sabaw yung ay. Ay, agsigang kamot lang nga. Nainayunam, di kargam nga alsam na. O sige nga rod, tatang. Panawan kayo pa'y dito'y ay nakagluto. No adda masapulyo, pukkawandak laeng. Hello, bayaw. Hello, Ipag. Kumusta ni Tatang? Kalkalpas na lang anangan. Saan nakamot siguro asong sumitan? Tamasakit mag. Adalat tamot Manong Lari. Papaawidan nak nga rod itay. Anya? Ay, una yan ni Tatang aya. Ang imbagak amangan pay, sakbay nga agawidak. Iso aday chay, nangan may. Pangahasim kuma, Ipag. Dita ka pailaan kuma. Saan mo kumapampanawan ni Tatang? Urayom ang makasangpat kami kanimanang mo. Wen, Manong. Imbagak lang dayjay kan ni Tatang itay, tapno mangan. Agrubat ka bakit? Oh, apay. Mapanta kita ni Tatang iti ospital. Ospital? Uy, intaray ka no damanong itay parbangon. Ta agsarawakan adang imato ti gurigor na. Anya? Alan, agrubat ka tanay. Ang mga no agur-urayan damanong kaneli. Sumrek dan sapay ti trabaho na. Kumusta terik nayo, Tatang? Medyo nakapsutak pa lang anak ko. Sana bale, tatang. Adda kayon dito ospital. Mataming da kayo anaimbag. Apay, Daneli nga eh. Nagawid dan tasumrek da pa iti trabaho da. Saan da nakapagpakadan itay kada kayo, ta nakaturog kayo. Kasta ka de. Uwan, Tatang. Syakpay lang timang bantay kada kayo, tatang. Kabayatan ti kaadayo diti ospital. An-ano sandak amang bantay kada kayo Taawan met ngamin ti sabali amang bantay kada kayo. O makitang bakit? Mayatan tilinangin nyo ka ni Tatang. Milagro nga rod lakay. Ibagbagak nga minkin ka. Angam, talaga nga taan na awat na kun kas manugang. Tapagduado ang palaang kat kas makitam, di nakamutan pakpakita ni Timadi. Manon nga aldaw asikat yung mga asikaso kan ko anak at mayat mo. Kasanon, no italaang nga agsakit anasingpot kanya. Si kakit di man. Agipapan ka maran ako nak. Naisimpak amin ang agamit tayo, tatang. Urayin tayo lang basit ni Berto. Tap na adamang kibin kada kayo. Oh, apay. Nagbayag mo't nga minin da dya, Berto. Ha? Ay kwa, dandan ni siguron day jay. Napanpay ngamin nang ilinong kadagiti ipaspastor na. Oh, makasikurti angot ditoy. Ano san nyo labasitan, tatang? Ne, aday tamot gaya man. Ison ti simrak dito ward nga ayan nyo.
Apay akas jay ti tinor ti panarita ni tatang itay. Kasla nagsubli ti sigod apan nakilangan na kanya. Imahinasyon mo lalay ta bakit? Awan mat sabali ang adlaw ko. Wen siguro Nakaamiris mo't nga ta, nga po iti panagsakit na. Nga ta, lakay. Uy, si kamot tinangibaga. Akabayatan ti panangbantay mo ken kuha na di ospital kat nasingpot kan. Di taan nakita na ti kanasayaat mo amanugang. Tay tilikodan timpakpakita na ken ka kat inasikasom na ta. Sapay lako mga rod, takasta nga agpaiso. Lakay. Da kayo matgayam, tatang. Umunag kayo, Saanan? Ha? Umay kula itid daytoy. Subremot dayta, tatang. Awata mo na. Apay ka di daytoy, tatang. Tangdan mo, iti pa ng bantay mo kanyak, iti pa naka-hospital ka. Sa anak mo't nga agpatpatangdan, tatang. Jack awatan daytoy. Isong alaan nyo matlaang. Ay, saan? Diyak alaanan, tinalpas kon nga inyawat. Ken saan ka man nga agin ko na Maria? Ambok at tagiuray mo mutlaang dayta. Ha!